Muraho neza mwebwe mwakoze subscribe, muraba agaciro, share, like na comment. Kuri uyu mugoroba tugiye kurebera hamwe ibintu biri kuba muri Kivu y'Amajyaruguru, aho ikibuga cya Kavumu cyafashwe na M23 AFC nyuma yo gufata uduce nka Karehe, Ehusi ndetse na Nyabibwe. Kuri uyu mugoroba nibwo abasirikari ba leta ya Congo ndetse n'abazalendo ndetse n'abandi bafatanyabikorwa babo bigabye mu maduka amwe acuruza mu mujyi wa Bukavu, asahura abacuruza ibitenge, basahuye ibikoresho bya elegitoronike, barasahura buri muntu ikintu yashoboraga gusahura yasahuye. Ibyo bintu ni ingabo za leta zibikora kandi ni ibintu biba bigaragarira amahanga, ni ibintu biba bigaragarira buri muntu wese. Ese wakwifuza impamvu bo ubwabo ahubwo batabashyiraho igitsure kugira ngo barebe ko babihagarika? Kuko ibi ngibi Goma byarabaye, za Masisi byarabaye, bibaye rimwe, bibaye kabiri, gatatu birabaye, kandi ukabona nta gitsure cy'ubuyobozi, nta kintu babivugaho. Nyuma yaho rero M23 ifatiye ikibuga cya Kavumu, ubu ikaba nta ndege yemerewe kuhagwa. Bivugwa ko SADC yari ifite intwaro nyinshi z'umusada ziri mu gihugu cy'u Burundi, zari zigiye kuza ziri mu nzira. Ubwo ibyo byarangiye, keretse niba bitura ahandi bakabijyanira Lubumbashi. M23 rero mbere y'uko igera ahangaha ku munsi w'ejo mwamenye amakuru y'uko indege siko yari ije kubarasa, ariko mu kubarasa batabivanga na FARDC ndetse na wazalendo n'indi mitwe bakora aho ibyombo, bitewe n'uko nta bushobozi bafite bwo gukoresha ibyombo ngo bagire sinyare yabo, na M23 ibi bifite, kandi bavugana nk'aho bari kuvugisha abandi FARDC. Ibyo rero nibyo byaje kuba mu kubinjiramo hagati. Indege mu kugera hejuru uravuga ati reka ntuturase twivanze. Ukibaza ute se aba bantu bari kurwana intambara y'igihugu n'abantu bari kurwanira uburenganzira bwabo, ujya kubona ugasanga abarwanira uburenganzira bwabo barusha imbaraga aba leta, nta kintu kiba kibyihishe inyuma. Ndetse binavugwa ko aba M23 AFC benshi ubu ngubu bari kubana n'abasirikare ba FARDC bitewe n'uko bambaye imyenda bose imwe. Abarundi baraza bakabahereza imyambaro y'abarundi, iyo abarundi bamaze kwitaba Imana ku rugamba, bapfiriye ku rugamba, babakuramo amaniforume, M23 AFC ikayambara. Murumva nabwo ko ari ibintu bitangaje. Ni abantu baba bari kumwe. Igihugu kugifata ntabwo bigombera imbaraga nyinshi zidasanzwe, bivuze ko na Kinshasa bashatse bahagera. Ayo makuru rwose niyo yari arimo gucicikana mu mujyi wa Bukavu kuri uyu mugoroba, ariko mwakwibaza ati se harakurikiraho iki? Bukavu niyo yaba igiye gukurikiraho nyuma y'aho bafatiye ikibuga cy'indege? Ese niyo bafata Bukavu barakomeza? Ibi byose ni ukubitega amaso gusa. Nta wakwiyibagiza ko Corneille Nangaa we ubwe yavuze ko ari ngombwa mpaka
bazagera i Kinshasa. Mukore subscribe, share, comment, munalayikinge izi nkuru tugenda tubagezaho. Ibyiza biri imbere, turakomeza gukurikirana uko bimeze, ndetse umujyi wa Bukavu watangiye kugwamo ibisasu, nibawufata nawe nibawinjiramo turabibamenyesha, kuko rubanda nyamwinshi batangiye bo abishoboye guhungira mu Rwanda mu mujyi wa Kamembe. Murakoze, Imana ikomeze ibarinde, turi kumwe mu biganiro bitaha. Ciao ciao.